139, 16 стих. Aš jūs pasiūlyčiau paskaityti 139 psalmę 16 eilutę. Подождите, а где характер пишется? 130... Palaukit, o kur parašyta charakteris? Подождите, адвентисты говорят, книга Божия, каждое слово, каждая отметка делается. Правильно я говорю, да? Adventistai sako, kiekvienas žodis, kiekviena mintis knygos. Современный адвентист скажет, компьютер пишется. Это уже... Dabartiniai adventistai pasakytų, knygų yra per mažai į kompiuterį. Будущий адвентист скажет, что в руках Бога пишется. Это тоже правильно. Kiti galbūt ateities kartų adventistai pasakys, А что здесь? O kas čia parašyta? Kas čia? 139 psalmė 16 eilutė. Ну так читаем. Tavo akis matė mane dar negimusi. Į tavo knygą buvo įrašytos visos mano skirtos dienos, kai nei viena jų dar nebuvo prasidėjusi. Вот что интересно. Štai kas yra įdomaus. Что у Бога все о мне написано уже, когда я еще не родился. Kad apie mane pas Dievą užrašyta yra viskas dar man negimus. Dievas žinojo, kad tu sėdėsi šiandieną rateliuose. Это хорошо или плохо? Ar tai yra gerai ar blogai? Тогда еще есть вопрос другой, а почему тогда вообще жить, если все уже ясно? Tada yra dar vienas klausimas, kodėl iš vis gyventi, jeigu jam viskas yra aišku. Почему? Потому что мы в своей жизни это утвердили, что он прав. Todėl, kad mes savo gyvenimu patvirtiname, kad jis Он yra дает teisus. свободный выбор, свободную жизнь. И результат мы это и проживем. Jis duoda laisvą pasirinkimą ir rezultatas mes tai pragyvename. Конечно, по этой теме мы можем много говорить. Žinoma, tą temą mes galime labai daug kalbėti. Итак, Taigi, наша личность и наш запись, наша душа уже у Бога сегодня, уже. mūsų asmenybė, mes jau šiandien esame pas А Dievą. здесь у меня в голове есть словная копия. O čia mano sielos kopija. А это было вообще неразумно. Если я еду в аварию, попадаю, она разбьется, больше ничего нет. Тогда вообще тут вопрос. А у него есть личность, оригинал? А здесь только Пожалуйста, повторите, что-то сбился. отношение души, здесь только копия, характера. Santykių knyga pas Dievo originalas. Čia yra tik kopija. И если человек идет в аварию и разбьется этот запись на ровном месте, то ничего страшного, у Бога оригинал. Ir jeigu žmogus paklius į avariją ir čia šita vieta bus sutriuškinta, nieko baisaus, nes pas Dievą yra originalas. Это хорошо знать. Tai gerai žinoti? Все изменения, все у него тут есть. Visi pasikeitimai, viskas И pasikeitė. когда мы говорим о том, что совершилось, Иисус пришел, чтобы этого оригинала делать таким удачным, да, чтобы он можно пользоваться вечно. Вот почему. Ir todėl, kai Jėzus atėjo, jis padarė tai, kad būtų viskas... И самое парадоксальное, что самое главное у человека душа. Ir pats paradoksaliausias dalykas yra tai, kad pats svarbiausias žmoguje yra siela. И он пришел и умер ради нас, чтобы очистить эту душу, чтобы поменять, и чтобы она могла жить вечно. Ir jis atėjo tam, kad apvalytų ją ir kad ji galėtų gyventi amžinai. Конечно, разумно. Žinoma, kad protingai. Когда есть и тело, и дух рядом. Kada yra ir kūnas, ir dvasia, ir siela, kada visada trejybė yra kartu. Это новость, наверное. Tai truputėlį gal nauja. Победа над смертью. Pergalė prieš mirtį. Когда Иисус Христос умирает, Kada Jėzus Kristus miršta, меняется что-то в храме, открывается все. Uždanga šventyklos grįžta pusiau, visos paslaptys А atsiveria. что там еще появилось? Ir kas tada dar įvyksta? Мертвые воскресли. Tada dar ir numirėliai prisikelia. И многие из гробов вышли. Ir daugelis iš rūsių į И kapų пошли в город išsikėlė. свидетельствовать, что Христос победитель. Ir atėjo į miestą liudyti, kad Jėzus yra nugalėtojas. Потому что никому не было свидетельствовать. Все испугались, Nes все niekam убежали, nebuvo все kam замолчали. liudyti, visi buvo įsitikinę, pabėgę. O šitie numirėliai šie. И когда Иисус поднялся в небесах, Ir kada Jėzus pakilo į dangų, они тоже вместе туда. ir tada jie kartu su И juo. поэтому старшие там уже впереди у Божьего трона нашего. Ir todėl ten tie vyresnieji yra priekyje. Это все входит в контекст. Ir tai yra viskas susiję, visas bendras kontekstas.
Что мне нравится, что и воины признали, что он Божий сын, несмотря на это все. Kas man patinka, tai kad ir tie karininkai, kurie saugojo Jėzų, pripažino, kad jis yra Dievo sūnus. Но это надо еще прочитать, когда мы закончим. Я понимаю, что время идет, но это сегодняшний день такой особенный у нас. Праздник. Tokia ypatinga diena, visas laikas eina, žinau, kad... Это для меня кажется самым интересным, что надо сегодня вспомнить нам. Ir man atrodo, kad tai yra labai labai svarbu, ką mums reikia atsiminti. Сегодняшний день нас всех объединяет. Ši diena mus visus apjungia. Ты можешь Читать читать? и переводить? Ты сразу читай. Да. Читай сразу по-литовски. Prie kryžiaus buvo judėjai, kurie manė, kad jie išrinkta tauta. Ten buvo fariziejai, kurie galvojo, kad jie yra išrinkti iš išrinktų. Ten buvo sadukėjai, kurie galvojo, kad jų mokymas teisingesnis ir nekaltas. Ten buvo vergai, kurie norėjo grąžinti laisvę. Ten buvo laisvieji žmonės, kurie pasidavė tingumui. Ten buvo vyrai, moteris ir vaikai. Bet ant kryžiaus dingo visi jų skirtumai. Čia prie kryžiaus visi nusidėjėliai. Это факт. Tai yra faktas. И когда мы сегодня идем к Иисусу Христу, Ir kada šiandieną mes ateiname pas Jėzų Kristų, вспоминаем Его, ir kada mes prisimename jį, то мы сначала признаем, что мы все согрешили. Мы так и готовы сказать Богу, да, мы согрешили все. ir tada mes visi Тогда pasiruošę скажем, pasakyti, да, мы kad mes тоже сейчас esame сегодня taip, esame согрешили, nusidėjėliai. нам нужно... Šiandieną mes esame nusidėjėliai ir mums reikia išgelbėjimo. Вспомните, что Христос победитель. Atsiminkite, kad Kristus yra nugalėtas. Сейчас Его смерть уже прошлое. Jo mirtis jau yra praeitis. Он остался послушным даже до смерти. Jis buvo ištikimas iki mirties, Он воскрес. jis prisikėlė И теперь перед Ним преклоняется всякое колено в небесах, на земле, преисподней. ir dabar prieš jį nusilenkia kiekvienas kelias ir danguje, ir žemėje, ir visur. И всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос славу Бога Отца. Ir kiekvienas liežuvis išpažįsta, kad Jėzus yra Он Dievas. наш Спаситель. Jis mūsų išgelbėtojas. Он победитель. Jis nugalėtojas. И если мы сегодня выбираем Его, Ir jeigu mes šiandieną pasirenkame jį, тогда Он готов нас освободить tada jis yra pasiruošęs mus išlaisvinti от недоверия, iš от nepasitikėjimo, страха, iš baimės, от того, что недовольны, iš to, ko mes esame nepatenkinti, от нашего ленивости, iš mūsų tingumo, что мы переспали это время, kad kada mes prasnaudome tą от laiką, kai наших reikia melstis, зависимостей, iš mūsų priklausomybių, от нашей гордости, iš mūsų išdidumo и делать нас настоящими Его детьми, ir padaryti mus tikrais jo vaikais, получили оправдание. kurie gavo išlaisvinimą. И тогда это благословение, о котором мы должны вспомнить в конце, Ir tada tas palaiminimas, kurį mes turime prisiminti pabaigoje, тогда это нас ожидает. tada tai mūsų ir laukia. Христос умер ради нас, Kristus mirė vietoj mūsų и мы сегодня выбираем Его, ir mes šiandieną pasirenkame как jį Его Господа и Спасителя. kaip savo viešpatį ir gelbėtoją. Аминь. Amen. Ir dabar paskaitysim tekstą. Užrašytą skaičių knygoje 6 skyriuje 24 ir 26 eilutės. Šitą tekstą paliksim pabaigai, Это o постоит dabar впереди. perinant prie Это šito, то, что нас ожидает. tegu jis bus mums pabaigai, tai Мы kas mūsų вернемся laukia. здесь в конце, и тогда это будем говорить с тех пор. Prie šito mes dar Но до sugrįšime, этого нам pabaigoje, надо еще дожить сегодня. bet iki to mums dar reikia dagyventi šiandieną. Ir todėl paskaitysime Jono Evangelijoje užrašytą tekstą. Ir aš dabar norėčiau pakviesti bendruomenę atsistoti. Tai buvo prieš Velykų šventes. Jėzus žinodamas, jog atėjo valanda jam iš šio pasaulio keliauti pas tėvą ir mylėdamas savuosius pasaulyje parodė jiems